ke simolotse ha ke ria ke supa gore tse le di bua tsotlhe tse le di eletsang ke tsone tse ba le ba rumileng maikarabelo a bone e leng go di diragatsa mme go kgona le go sa kgona ga bone le go kale ka gore a ba di diragaditse kana ba mo tseleng ya go di diragatsa ha ba ka hapoga ba ikela go sele le itse gore jaanong ba itirela ga bone dilo tse di tlhamaletse jana ditshwanelo tse keng tshwanelo e tona go di gaisa ke yone ya gore o tshele life e ra eng ha re wa tshela re ra go iragala eng ka wena bangwe ba akanya gore go tawa o ntse hale go sena ope o go tshwenyang o innetse hale ebile go sena ope o kgathalang ka gore o iragalelwa ke eng hela gore o teng o ga gona yo go reng sepe wa tshela o siame puso e heditse a ke re wa tshela o ho a o sule nyaga ke aso go sia ya no senka eng go na le ba ba akanyang jalo ba potso e ba e botsang e nnang gore a gona le mongwe yo go kgoreletsang gore o tshele gore nyaga go na ope ke no se hela ke beilwe go bapa le bordera kgaolo ke mme o siame ba re go se ka ga botsa gore mme o na le metsi gona ga o nnang teng a o na le dijo a o na le tseo ka itshetsang ka tsone ha ela o le teng o tshela o sa swa go siame jaanong tshwanelo ya go tshela ba ba e ranotseng batlhalehi go na le dibuka tse di kwadilweng ditsheko tse di sekilweng ba re tshwanelo ya go tshela e raya gore o bo o na le seo o itshetsang ka sone go na le ditlamelo tsa gore o tshele le gone o bo o tshela botshelo jo bo nang le seriti ha o ntse jalo ke gone re tla reng wa tshela go raya gore go na le seelo go tshela go na le ka re ka go kalang ka teng ha o tshelela mo lehumeng o sena dijo go sena boroko o le ho tota wa bo sa tshele go tshela ha puso e tlhoahetse mme ke dumela gore e tlhoahetse e tshwanetse e tlhomamise gore o na le seo tshelang ka sone ke sa ntlha sa bobedi ke gore yone tikologo e o tshelang mo go yone e bo e le tikologo e go kgontshang gore o tshele botshelo jo bo nang le seriti ke gore go nne le kalahi e seng kalahi hela ya boleng jo bo go godimo thuto ye o e neelwang kana e neelwang bana ba gago e bo e le thuto ya boleng dilo tse re ka di kgaoganya ra hologa le tsone jang gore ha re re thuto e ke a boleng a re ra go le kago hela ke le ka botsa potso ko parlamenteng ke re ha re re selo ke sekwele go lo mo re go bitsa sekole re ra go diragala eng go na leng mo teng a re ra kago hela e na le difenstere le ditilonyana go bo go hedile re ha ntse yana go na le tishara e eme ha go mo ke sekwele re heditse ha go ntse jalo
kana go na le seelo sengwe boleng jo re tshwanetseng re ha re re sekwele mo Botswana re ra go ntse jang re tshwanetse re ipotse dipotso tse di botlhokwa ka gore ke ta emela ha ke re kgosi ke sekwele se teng hale a matitšhara ba lekane a dibuka di teng a go na le ditilo tse di lekaneng mo ga gore sepe ka go ke ya ke re la e bona e kwadilweng ko nte kgosi primary school ke sekwele kana re tlhodumele re re ha go sena ditlamelo tse di ntseng jana go lo mo tota ga go a lekana ga go a tshwanela go bidiwa sekole a re go gorose jaano e tenne sekwele tota tshwanetse re dumalane dilotse re tle re kgone re kale jaanong ke sone sello se sengwe se se duleng ha e leng gore dikwele ne go buiwa ka di community junior secondary schools le di senior secondary schools di mo seemong se se tlhabisang dithong re tshwanetse re amogele boammaaruri jo dikwele tsotlhe ne ke le ko Maung senior secondary school Makgasa a Gamatsang ke tsamaile dikwele tse tsotlhe ke a di itse la bohelo ana ke ne ke le ko Moletemane primary school bana ba ba botlhale ko kgaolong mme ha o lebella ha go tweng ba rutelwa teng ke sekwele go mo go tlhabisa dithong go bo botsa gore go mo ke sekwele mo lehatsheng le go tweng mang Botswana sena le sebaka se se ka hisentse jana sena le dingwaga ke eng go kgonahetse gore se nne dingwaga tse di kana se le mo diemong tse go na le mathata a gore bone batsadi ba ikamogetse ba amogetse gore gone mo go lekane go ba tshwanetse go ba siametse ga gore sepe ha o ka amogela diemo tse di sa nnang sente wa di bona di go tshwanela kgantele wa di hetola tsone diemo tse di go sotlang o bo o di dira tshwanelo ya gago o bo o dira gore le ba ba tswang ko ba tswang teng ha ba go leba wena ba go nyatse ka gore ba bona gore o ikamogetse ha o leng teng mo diemong tse di sa nnang sentle tse o tshelela mo go tsone ga gona ope o ka go nyatsang ha o sa ikamogele wa inyatsa wena go le pele jaanong ha ke le ra ke re puso ye ke a ditshwanelo se ke se gwetlhang mo go lona ke gore le simolle go sa inyatsa ke gore sa ntlha se o tshwanetse o ikgaoganye le sone ke lenyatso le wena o le dirang mo go wena pele ga o bua ka ope gape wena wa reng ka wena ha o iteba o akanya eng ka wena ka gore ha o ka inyatsa wena o buletse bape gore ba go nyatse ka gore go inyaditse wena go le pele mme ha o ka simolla wa itsaatsia wena wa itsaa ka tlhoagalo wa lemoga gore go na le dilo dingwe tse di sa tshwanelang gore di diragale mo go wena kana di dirwe ka wena e tla re ha o di bona di tsamaya hale o bo o emelela o bona gore ke tsamaela go tsewa motlhogo jaanong o bo o ka kgalema go santse go le pele o kgona go kgalema motho a re wa go nyatsa mme le puso e kgona go go nyatsa puso ya gago e kgona go go nyatsa ditshwanelo tiro ya tsone e tona ke go kganela puso gore e se ka ya nyatsa batho ditshwanelo ke kgalemo mo pusong ka gore puso ke yone e nang le dithata tsa go ka tsulla ditshwanelo tsa batho ka tsela e gakgamatsang ha e sa kotelwe puso e sa kgalemelwe ebile e sa kgalemesege e ka nyatsa ya ba ya gata ka ditshwanelo tsa batho
ya ba tsela lehatshe e ka le tsaya mo go bone. Ha e sa kgalemelesege bone ba ditshwanelo tsa bone di gatakwang ba ske ba lemoge gore go ha ba anyadiwa ga ba direlwe sentle gone mo go rotloetsa kgatako le tsololo ya ditshwanelo. Go botlhokwa go hemela ditshwanelo go batla o ema ka dinao o di itse o di tlhaloganye o bo o kgona gore jaanong o tseye dikgato tsa go tlhomamisa gore ope a ke puso a ke mang wa di diragatsa. Mme ditshwanelo di na le thulaganyo ka ga molao. Lepodisi ha le tshwara motho go na le ditsamaiso ba a itse mapodisi ba rutilwe ko police college ba tsaya kgwedi tse 6 ba rutwa dilo tse. Ga o hela o bore o tshwara motho. Tshwanelo ya motho ya ntlha ke gore a se ka tshwengwa ebile a se ka kgongwa ke ope ko ntle ga tetlelelo ya gagwe. Molao motheo one wa re section 5 lepodisi le ka tshwara motho la letelesega le na le dithata le na le tshwanelo ya go tshwara motho mme le beetswe ditsetana o ka mo tshwara mo diemong dihe. O le lepodisi o na le dithata tsa go mo tshwara mme molao wa re o mo tshwara ha go rileng. Sa ntlha ha a dira molato o mo itlhela a dira molato mo makgowa ba reng red handed o mo itlhetse a ira molato wa mo tshwara. Kana o itlhela molato o diragetse mme dikai tsotlhe di supa gore ke ene yo. Molato o diragetse ga a mo itlhela o dira mme one o diragetse jaanong o latedisa gore ke mang o bo o bona e le ene yo o ka mo tshwara. Kana e re o mo leba o bo o bona gore o mo ditogamaanong tsa go dira molato ha o mmona a riana. Ditharo ya o dirile o mo itlhetsa o dira go a belaesega mo go bonalang tota gore wa go o dira o ka mo tshwara. Mme ha o mo tshwere ga se wena o mo atlholang o bo o mo otlang wena ya ga go tiro o e hilwe e segilwe jana wa mo tshwara go na le ko o tla mo isang teng ko go babanetsweng dithata jaanong tsa go tlhodumela gore a tsone dipelaelo tse tsa gago a di boammaaruri a o na le bosupi. O bo o tla ka bosupi ja gago o bo rulaganya o dirile ditlhotlhomiso. Ke buela dilo tse ka gore rona hela re le batho ra otha rona re bona ba bangwe molato re bo re ba maraka maina so se le goduse o tsule nya re mo utlwaletse go tukila no go tuka re o bona a utswa se go sena bosupi le dipelaelo. Mme makgotla one a diretswe gore a thole bosupi ha bo le teng a bo jaanong a rurihatse gore nya mme o utsule kana o dirile molato ka tlholo ya gagwe ke ye. Ha le khotla le buile jalo ra amogela rona re ska ra itirela le puso tota. Goromenta ke a go phamola hela ba
ke sone se nentse le lla le re DIS ya khokgontsha ne irai nyane ba khona go khologela la ba go tsaba ba go petsa ga gongwe ba sena le ha ile sepo sa itse gore ga te go rileng ba sa go bolelle jaanong di tsamaiso tsa rona la ntse re mekamekane le borukhutlhi re na le ka ha re tshwanetseng re itsee ka teng re letlelele molao le one o diragadiwe sentle ke gone mo go bidiwang go twe rule of law gone moo puso ya kotelwa ga e itirelle ditshwanelo di a tlotlwa tsa lona tsotlhe mme ka jalo thomo e kgolo ya puso ke go tlotla le go diragatsa ditshwanelo tsa lona ska la khokgontshiwa ska la tshwarwa la tshwengwa mme gape ha le nnanteng ditlamelo di goroge go na le ka ha rulagantseng ka teng rile go na le mapalamente go na le makhanselara go na le land board go na le VDC otlhe makalana a na le seabe mo go tlhomamiseng gore tsone ditshwanelo tse di a diragadiwa VDC na le seabe mme selo se ke se utuleng ke gore e ka tlamelwa jang ka ditsompelo gate modula stilo wa yone wa amogela ka tswanyana ya e bona ke ha gare ga 520 pula le 570 maloko le one a tsamago ne ho 520 mme go a bonala gore tiro e ba e dirang e botlhokwa go a tlhokagala gore e dirwe ebile e dirwe ka botswerere ke ne ke botsa ministera ha gore a ga gona mogopolo wa go oketsanyana dikatso tse tsa batho ba VDC a re nya mogopolo o teng ebile tota go lebega o toga o diragadiwa ga go nke go lekana go tla bo go sa lekana mme ha bua le nna a re mo nakong e khutshwane go tla bo batho ba duelwa 2,500 ba VDC go bua minister mo nako e khutshwane e le go lemoga gore tiro e ba e dirang e botlhokwa ra ba tlhoka ba ka kgona go thusa gore tsamaiso ya go diragatsa ditshwanelo tsa batho e nonohe go raya gore re tlhoka VDC dikatso tse kana ditebogo go ba leboga re go atolosenyana go tswe go 57520 go ye go 2,500 ke maiteko ga ra goroga mme re mo tseleng ke sone se le bagodi re ne ra re madi a ba bonang kana simolotse la ntlha a seo go na le bangwe ba ba bile ba se mo botshelong ba ba ne ba lwa dintwa tse ba re bagodi ba duelwa nako ya teng go gakgamatsa batho ba bile ba kgoba ba nyatsa ba re o ra ba duelwa ba iraing ba ntse hela e le lekgoba ba ke ne ke dumela tumelo ya me e tshwana le ya bone
ya sepolotiki ka nako eo ke santse ke le monnye ba ne ba lwa ntwa eo ya re ha go tsweletse ya nna 100 pula 110 go ne go okediwa ka ma 10 pula ya le bo 200 ga nne go pepetediwa pepetetso ya gore ga go 830 ha re simolla kgang e re bua ne ra re tshwantse nne 1.5 ka 2019 ne ke eme ka dinao ke thabeletsa koma e reng 1.5 ha 2019 a sena go heta re lebelela dingwaga tse tlhano tse di hitile ra bo re ga ke a nna 1.5 e tshwantse nne 1.8 ka temogo ya gore bagodi ba botlhokwa ngwe batho ba bangwe ga ba tlhaloganye ba tsaya gore ba duelwa hela ba ntse bagodi ba theogetse thata gompieno ja ba belega bana ba belegwa ebile ba godisiwa ke bonkoko a bone le borra bone mogolo o bore ba duelwa hela ba ntse hela sa bobedi bone bagodi ba ditiro tsa motse di tshegeditswe ke bone dintsho manyalo di tsamaiso hela le go ruta ba ba tswang ko tlase ngwao maitsholo le tsamaiso ke bone ke gore ke di professor ke ma teacher a ngwao o bore ga ba na se ba se dira batho ba ba theogetse tota gora gore ha re ba leboga ga se gore ra latlhegelwa ke gore re investa mo gore bana ba gole sentle se sengwe ke gore ha o duela mosadi mogolo yo le monna mogolo yo 1.8 ka ra gone ko ngwana wa gagwe yo ntseng a tamega gore a romele 300 ya senang nae 500 yo a senang nae o ka tudisa jaanong o ka ikhutsa a itse gore mosadi mogolo go na le sengwenyana se se mo tshetsang ga o thuse mosadi mogolo yo hela o thusa le ngwana wa gagwe o thusa le ngwana wa ngwana yo ka ga tlase ga tlhokomelo ya gagwe go na le o ka ngangang tsone dikgantse o bore mono a tsena o duela batho ba sa ire sepe go raya gore ga o lemoge botlhokwa ja se ba se dira le mosola wa bone nna ke a o bona ke a bo ke sala ke o bone ke sone se e rileng ha re goroga re lebelela kgang ya teng ya buiwa go tlhahetso ga gona le ha ile madi go thele ke jaaka o bona rra go tewanna ga gona ha 1.8 a ka tswang teng ke bo ke lotela yone tlhaloganyo ya mme o tshwanetse a tswe 1.8 wa tswa go mateng ba tsamaya ba bua ba re a go kgonagala la bohelo ba tsile gare ga bosigo ka bo 12 go sena yo robala ra 1.8 ga kgonagala re le ka kgona bokae ga gona sepe se re ka se kgona nya eo ga ke reetse nka le reetsa ha le bogolo le ka nthala re 1.4 bogolo ha nka e ka ko bathong ba ka ba raya ka re ga gonang ga go kgonagala ke tla bo ke sa tlhoagana
ga bo go twenya mme mare boe gape go lebilwe kana budget speech e tsoga e balwa ka moso ga e balwe 1.4 yo le sa mmona la motsenya mo teng ha e ka ke ga nna le budget speech go ithella ke gone ga bo go tliwa go te na me o ta tswa 1.4 e ya tswa ra bo re khona go dira 1.4 go le thata go ntse go thata mme 1.4 yo o tshegeditse matshelo o tokahaditse go se go nene go botlhokwa gore go nne le tokahalo mo matshelong 1.4 ha ke bona boitumelo jo bono bo aparetse bagolo le bana mabapi le 1.4 ke ne ka tala ka kutlo bothoko ya go lemoga gore go ra gore tshotlego ye le lehuma di gaketse mo 1.4 a kgonang go binelwa a ba duduediwa ka bokete jo bokana ke gone mo jaanong go ne ga ntha gore go ra gore jaanong go tlhwahalwe go heta gore re go goroga go 1.8 re ya go botlhokwa gore dilo tse re di tlhaloganye jana ka gore ha re ka di tsaya motlhogo ra inyatsa re tla letella gore re rotloetse tsullo ya ditshwanelo goromente o tshwanetse a tlhagagale go tlhomamisa gore batho ba tshela sentle botlhe gonne le ha e leng gore ga o ka ke wa wela ha o le ha re ka go bona o tsamaya ha re a itse gore anong go na le mathata tshwantse go iwe go wena o busetswe ha selong se re se dumalana ra riana boikarabelo ja puso jaanong mo diemong tse di thatatse ke gore go dirwe tsotlhe tse re ka di kgonang gore 1.4 yo a duelwe mme ebile re losetse gore re ye go goroga go 1.8 ha re goroga go 1.8 ga se destination ke signpost mosepelo sa ntse o hetela ko pele bangwe ba akanya gore tare ha re tsena go 1.8 ya bo re duduetsa re bidikama ya nya re kgonne re ko le godimo re kgakala mme hela ha re gorogile go 1.8 re ta lemoga gore mme dikgato tse re di tsaya re sutella ko pele ke sone se o kgona go utlwa ba bangwe yanong ba re ja rona re bata ena 2000 ke rata batho ba rialo ke gore ba simolla go letsa ka tlhoagalo le bone ba bane ba sa le lemogi ka nako eo ba bona 800 a le tshwanetse gompieno ba thanya makgwa ba na le lehoko le ba reng epiphany ke gore o nna le tshusumetso nngwe wa thanya mo maibing batho ba kgona go neelwa 1.4 go bo go sa re sepegela ebile go losetswa go 1.8 go ra re ka hita 1.8 ra ha pelenyana ra rialo re dumela jalo VDC bone re taba tsa go 5 re ba isa go 2.5 ipelegeng ka ne le itsentse ka teng ipelegeng ne go amogela bokae 530 re le ka go e baka re ya ga sesha ipelegeng tsone dikwele tse le llang rothe re di makgasa thulaganyo ya ipelegeng ya go nna mo go teng public works program batho ba
ba ska ba gasama mo batho ba kgaola ditlhaga ba tsene mo dikagong mo dikweleng go ba ka nngwe ba na le ba ba tswang di-brigades ba ba tswang vocational schools e le gore mo tirong tiro ya diatla ga o ka e tlhaloganya sentle ga o ka e dira gantsi kgantele wa e kgona o sa ela sekolong tiro ya diatla o sa sekolong o lebeletse o dira mo ka nna ga bidiwa go te apprenticeship o na o tshwarela motho yo o dirang kgantele o le wena o ikutswa o nna o dira go mo ke go dirile nna bricklaying ke santse ke le monnye ne ke kgona go e dira hela thata le gone ebile mo ke ne ka tsoregala ka ba ka gaisa le bone ba bane ba nthuta ke plastering tiro ya diatla e ntse hela jana ga e thoke gore o bo palame ditanka ga o ka e dira wa e dira gantsi jaanong le bone batho ba bata bong ba dira thulaganyo e hetotsweng ya ipelegeng e nnang public works program ba tabo ba kgona gore ka gore ba tabo ba dira ba go hella ba na le bokgoni ja go dira tiro yone mme ba tabo ba duelwa 2,500 dilo tse wa di tokahatsa hela o bo dira gore di berekele batho o santse o ntse o ba akanyetsa gore o di tokahaletse ko pele le gone ho a re gore ga go 2.5 ga se bohelelo ga se destination ke sign post gore mosepele o ya wa hita wa ko pele dikgang tse ba ga rona di ntse jana mo gongwe ditsela mongwe na bua ha re katse ke katse nya se itshiro kana mo tlokeng ha se katse ke tang le bo katse se itshiro ga boroni matsetse se goggo bogatso ke sone se re ha o bua le batlokwa o tshwanetse o tlhophe mahoko ka gore ha o bua le yo o senya yo o itlhale gore o senya motho mo lesikeng la gago ke sone se go batlang go a re tama gore ha re bua re tlhophe mahoko sentle go ka re tlisetsa kagiso le boitumelo ka gore re batho ba le bangwe hela tsela gore go na le dilo dingwe tse le hatshe le ka se ke la tlhabologa ha di seo tseo ha re di dira lona le tabo le re monna o re rata thata ke wa re baakanya tsela e o ta thusa gore e baakangwe nya bokete ja kgang tota e lerato le teng mo go lona mme bokete ja kgang ke gore le hatshe lone la lona ga le ka ke la tlhabologa tsela e sa baakangwa gore go na le dilo dingwe tse o ka se keng wa ya ko go tse dingwe tse di hapele tsone o sa di dira tsela yone ye le bordera ye gore e baakangwe ka kwano le ka kwa Afrika Borwa ne ke bua le tautona wa Afrika Borwa re Ramaphosa ke mora ke re bona ngwana wa ga mme batho ba ga lona ba immigration Motswana ha ta ka kwano ka gore ba ta ka kwano ke ne ke le go ene ha ba tsile ka kwano ba tsile bongakeng ba tletsitse dingwe ba bo ba tudisa malatsi a ba beetsweng ka letsatsi le lengwe hela batho ba gago ba ba khanna go ka tlola ngwaga otlhe 12 months go ga teng go ne ga mo hakamatsa ga ba ga motshosa a re nya ga go a nna le kare go ntse hela jalo ba tsile bongakeng ba thokometse molwetse ba lebala ka malatsi
ha ba re ba go tola ga o tudisitse ka letsatsi 12 months ha o kwa thola o gata kwana ebile ha o tsena ko bordereng go lela bothano le ta le rwele serepa le ta wa go te boelang gone kwa le go tsa permit lona le reile batho kwano le ra hita ka moso ebile batho ka bone ba hita phakela makuku a ba re nyame die motse re tshwanetse re di baakanye le gone re di baakanye ka bonako ha gare ga Botswana le Namibia go tolwa ka omang jaaka re bua go na le border rail Namibia ba duduetsa Batswana ba duduetsa go lebega ile gore go tsamaiwa motlhogo re dumalane le tautona wa Afrika Borwa gore di bordera tsotlhe tsa Botswana le Afrika Borwa di tshwanetse di thatoswe maemo di tokagadiwe bontsi ja tsone ebile a ile gore ga se tsone tsotlhe di bo di bereka 24 hours ke dilo tse re di buileng tse nna le ene re ne re di dumalana mme ga go diragala jalo gore a gore ditsela tsa rona di tshwanetse di tokagadiwe tsotlhe e seng ye hela ka gore re ka tlhabolola lehatshe le ya go ka nna jalo ne ke bolelela ba letekwa ke re go na le dilo tse nne se ke batlang gore ngwaga wa go hela ke bo ke di kgonne ha godimo ga tse dingwe sa ntlha ke gore Botswana e bo e bereka ka botswerere jo bongwe jo ise go e bereke ka jone mo botshelong ja yone Botswana mme re tare ya bereka ha ke ka bona ha o tshwanetse go emella ha o ya Francistown o bo o bona go le botoka ebile go le cheap go tsena mo sehohaneng o ya teng ka gore dithwathwa tsa teng di tabodi e le tse di siameng Botswana e tshwanetse bo e bereka sentle ngwaga o ha o ya go hela BMC ngwaga o tshwanetse o e helele e bereka sentle e duela barui ka nako ebile ga ke a re ka nako nna ke beile malatsi a le 5 gore ha o isa leruo la gago ko BMC o tshwanetse o duelwe mo malatsing a sa heteng 5 ya boraro ke Botswana Agricultural Marketing Board gompieno go te kolota balemi madi a gakgamatsang ngwaga o ha o ya go hela e tshwanetse bo e duetse balemi ba both e sa kolote ope ebile e duela mo teng ga malatsi a le 5 dilo tse le di kwale ba ga rona ra di dumalana ha ka gore ke batla gore di diragadiwe ya bone Botswana Railways tsotlhe tse di phutlhame di na le sebaka di phutlhame lehatshe le ka tswelela jang ditraka tse di tletse mo ditseleng tse di senyang ditsela tse di rwala dithoto tse di ka bong di rwalwa ka terena di rwalwa ka ditraka ka gore seporo se ga gona thulaganyo Botswana Railways e phutlhame jaanong ngwaga o tshwanetse e re wa go hela Botswana Railways e be e boetse mo seemong sa yone e bo ebile e dira dipoelo tiro ya moeteledipele e tona ke go akanya go loga maano a gore dilo tse di senyegileng tse di baakangwa jang
ena ga se o di baakanya ke o di tlhodumelang a ba bona gore di ka baakangwa jana a ba batla ba ba ka di baakanyang a ba ba laela a ba beela le dinako Botswana re tswa go batla baitsanape ha o re motho a baakanye airline o botsa motho e le gore o ntse a itemela merogo go bapa le bordera o bo re ka gore dikolo ya dihetana wa di bona le dihwane a dintse di heta ga godimo di lebeletse o ka tsamaisa Botswana wa bo sa tlhwagala ke sone se re tswang go batla batho re ba tsenya mo boarding ya Botswana ba irileng ha bata ke ba biditse ka ba interviewa nna ke re o mang a mpolelela leina la gago o tumile ka eng ke eng se se go banga a re o bona nna ha go twe airline ye e suleng o e ba ha pele game ke a emeletsa ke emeleditse ya ko Serbia ke emeleditse ya ko Abu Dhabi ke a go supegetsa le wena o bona bosupi o bo itholela o bo bona gore se ke mantswitswedise ke re tsena o ntebele Botswana o mpolelele gore e ka reng banna ba ba itsana pe ba tswa kontle ba tsere di ora di le 6 mo ba tswa ko go nna ba ntha ba re hakgamatswa ke gore Botswana e be e pallwa gore go a tshosa ebile go a hakgamatsa ha re kgone go tlhaloganya gore ke eng go ntse jana ba re Botswana e na le advantage ye go sena le hatsi lepe mo Southern Africa le le nang le yone geography gore le hatsi la rona le hakae ba re gone mo gore re ha re leng teng mo mererong ya dihohane le tsamaiso ya tsone ga gona le hatsi le ka gaisana le rona ba riana ba re ka gore ha o batla go ya north center ke Botswana ha o batla go ya south center ke Botswana west east Botswana ya gare ha dihohane tsotlhe tse di tona di tshwanetse di gorogele kwano go raya gore ka re ntse re tsamaisa Botswana ka teng ke gone mo gore bolaile go bua baitsana ke ba hile dikgwedi tse di seng dintse ke ba ra ke batla go bona le dirile jalo go akanya hela o bona gore tshwanetse go reng re rarabolla diemotse ha re di rarabolla ke tare di rarabologile ke nna ke kopana le lona le go ga dibeke ha ke ra o ya go so wa re uthala dibekenyana tsa toka re ke tsetsa maotwana tse ke tare ke hapana le lona le tsere dibeke tsa maotwana go le motho ho ibile go le cheap gore o ye ko batlang go ya teng mo Botswana kana go pehela o tswa mono ka Botswana go botlhokwa dilo tse tsotlhe tse ke le di bolelelang ke di bua e le gore re simolotse go aga framework re simolotse BMC ba buile ba ne ke ba rometse ko DRC ke ba ra kere yang ko DRC le go bua le semamang le bo le saena tumalano o le emetse le bo le tla kwano le tla go phapego ba nthomeletse dinepe ba bina ba le gone ko DRC ba re nya re saenne DRC place order ya re bata canned stew e tswang ko Botswana order ke $4 million ya ntha e tshwanetse go tsamaya biki ye maiteko ke a go irai a go tsosa BMC
dilo tse dingwe di thatagatswa ke go tlhoka dikakanyo le kelello. Yone thulaganyo e ra gore di abattoir ka gore canned stew e ba ha ba ntlhalosetsa ba re dikgomo tsa ko bo Maung kwa tse go tweng ke red zone ga gona red zone for canned stew. Go ra gore abattoir ya Maung e tshwanetse e bulwe mo nakong e khutshwane le ya Francistown. Go go ra gore ba ruiano ba ka isa dikgomo tsa bone ba Maung ba ntseng ba gateletswe ke lehuma mabapi le gore ga gona ko dikgomo tsa bone di ka rekwang teng. Jaanong re baakanya diemotse dilo tse gore o di dire ha ke ra batho ke re yang ko boketele go bona semamang ga ke ba romele ko gope yo ke sa buang le ene yo ke sa mo itseng mme ebile ha ke ba romela ko go ene go a bo go kile ga ya nna ka kopana le ene go gongwe ha ke seo le utlwa go monno ga yo mono bangwe ba lela go nna mo nageng ke le bolelela ruri ka nna hela le utlwa go o emeletse tautona wa rona morongwa wa rona le bo le bina le duduetsa le re ha boa gone kwa o tata ka sengwe ga ke tsamaye hela ga ke kgatho ke go ke tsamaile mahatseya a mangwe ke tsene sekwele ko gone ga ke kgatlhegele go nna ke ha ke emela ha ke a go gongwe ke ela sengwe ke tshwanetse ke boe ke se tshotse wa maruri bontse jana ke sone se bangwe ba kile ba tsamaya ga ke kgale ope bile ga ke itse gore bone ba ne ba tsamaetseng le gore ba tsile ka eng ga ke itse mme nna ke bolelela lona gore ha go tsamaya nna le itse gore ke na le dikgang tse ke le di beileng pele tse fotse mme ga se tsone hela go na le tse dingwe tse ke di le lobelang ka gore ga nka di le bolelela le ka e di balla gone ya ke tle go di bereka ke di dimetse ha ke di hetsa ke gone ke ta le bolelelang le hatsile ke batla gore nna le lona re le hetole mo dingwageng tse 3 e seng 5 ngwaga tse 3 tse di tlang le hatsile re tshwantse re le hetole ka tsela e ta gakgamatsang le mahatsama ba tata kwano ba ga Traore Ibrahim wa Burkina Faso ba ne ba tsile ha ba re ba tsile go benchmark na kongwe le ta bona go tsile ene tautona wa bone kwano ta mo letella gore ate ka dithobolo tsa gago mme go na le ka dilo tse re tshwanetseng re di dire ka teng gore di re berekele tsela ya A1 di airport tse o bona sengwe se se thabisang ditlhong le ha tsela Botswana ke ntse ke akanya gore magatse a Afrika ra gaisa ka infrastructure ya ditlamelo ga rena ditlamelo ba ga rona ha o lebella Ethiopia le gonne go na le ntwa ha o lebella ditlhabollo tse ba di dirileng o bona o thabiwa ke dithong go akanya Botswana malatsi a le bo Mozambique nya re salla ko morago jaanong re tshwanetse re dire dilo tse di ta gakgamatsang tse di ta bitsang le hatse di le supegetsa gore tota boremello ja boeteledipele le batho ba ba itsang tsia ke ko Botswana ka gore re na le advantage ya location re na le advantage ya kagiso la o bona borukuthi bo le go godimo mme ga bo lekane le go pegape santse bo le go tlase mono ba beeletsi ne ke na le ba bangwe ka weekend ke ba raka le tshwantse go ta go tsenya madi a lona mono le bule dikgwebo mo yo mongwe a re ke la nthata mono
o ntse a kopana le Batswana hela mo na le malatsi a mabedi o dirise maoko a Sekgowa a re go na le sengwe ka Batswana a re they have a fundamental niceness a re ba siame ka tsela e tseneletseng a re ke la ntlha ke ta kwano mme se ke se boneng ke a go phutha jaanong ke tlile go thoma madirelo ka madi a me mono gore mogwebi mmeeletsi a rialo o batla a buile le mongwe yo a motsang ka tlhoagalo dilo tse di tshwanetse di bereke jang trust ya lona e le simolotseng e supa maiteko a ke a rotloetsang le batla go itirela le batla go itlamela le batla go imolola goromente go tlhogohatsa gore le tshwaraganne tiro e ya go tlhabolola lehatse le tikologo ya lona le tshwaraganne le goromente go botlhokwa mme le ene goromente ha ke tsamamo ha le mpoleletse gore le na le lehatse kae le akanya go ira eng bagwebi ka gore yaanong ba simolotse go tsa lehatse la rona ka tlhoagalo e gaisang e ba kileng ba le leba ka yone ba tla jaanong le gompieno yana ha ke tswa go na le bangwe ba gorogile tsatsi leno ba bangwe ba goroga ka 7 ba batla go ta go bua le Tautona gore a ba ruri haletse gore a mme ba ka ta ba gweba kwano ha re phatalla ke simola diphuthego le babeeletsi go itlhalla bosigo ka 12 ga ke ka robala dilo tse di sa dire ke na le 3 years o ke batlang go hetola diemo 3 ha ke re di hetoge ke ra mo le ta bona le lona gore yaanong ga a hetole o ira diaba ke batla go nne jalo go botlhokwa gore re tlhaloganyane jana tsone dilo tse tsotlhe bone babeeletsi ba ga o ba bitsa o ba tlisa kwano ba batla eng ba batla matlo ba batla dijo gore a re le leme le rue ba bangwe ne ke bua le bone ko Estonia Tautona wa bone na a tsile mono ka 2024 le ambassador yo mongwe wa bone o nnang ko Belgium o nthare mo botshelong jame nama e monate e ke jile ko Gaborone T-bone ya ko ga lona ke ka emelela gone ha ka e lata gone ko la bona gore leruo le tlhalogangwa ebile le letsega bokgakala jo bokae re tshwanetse re rotloetse thuo le temo ka gore dijo di tshwanetse di tswe mono moki ha bona a bua kgang a re batla English breakfast mongwe le tsa gore wa tshameka ngwana o ntsha taelo o e neela Tautona yo o irileng go le pele a re bana ko sekolong ba tshwanetse ba je gabedi breakfast lunch ke santse ke rialo ga ke motho le go hetogela se ke se buang go itlhela ke se diragatsa ke bo ke hitela ko go se seng bana ba ha ba ja gore a re ba go tlhoka mai English breakfast batla go na le mai e se jalo ga se English breakfast motogo batla o ja ha ba o batla ga gore sepe mme bana ba ha ba tsena mo tlelaseng ba rutwa gore go na le di-proteins carbohydrates moleking o ba tsena mo plate ba ithala stampa hela ka 10
gone mo ke tsulo ya ditshwanelo tsa bone ke sone se le tshwanetseng le leme le rue dikuku bana ba ko sekolong se le tabo le se dira lona ha ke ta re anong ke gorogile ko ke batlang gore re teng ra tumetse ha o sna o lema dikhabetšhe tsa go di le 50,000 mo tshimong ha ona go tshwenyega gore wa o di rekisa kae tsa quality a bo di rwala o bo di isa ko government a gore a re di tshelega di kae di 50,000 ke bokae le nngwe hela o bo bua tlhwatlhwa go bo go pota ka bo ba neela account be supa gore madi a gago a tsene o bo reverse o tswa o tsamaya go sena gore wa go rekisa kae mathata a balemi le bagwebi mono a mabedi hela two problems for the entrepreneur. One, access to finance, affordable finance. Two, market. Two, skwa tsietswa ke motho nna ke go direla mo go tweng captive market maraka o sa o phadisanetseng lope ha o dirile bana ba di kweletse ba tlile go ja dikhabetšhe tse di kgabeteletswe sente di bo di tswakangwa go bo go nna sente go te go mo go bidiwa salad ba dirisa dikhabetšhe tsa gago le ditamati go no go na le selelo sa balemi ba rona ba re he di bordera di buletswe go ra gore yaanong goromente ga a re rate ke bo ke ba bitsa ke ba rakere mathata a lona keng ba re nya re na le mathata a le bula di bordera gore re yaanong balemi ba South Africa ba tao ba re kharameletsa kontle mme re adimile madi goromente o re thusitse ka madi yaanong ha re tima market ke re okay e rile goromente a sena go le neela madi mo go lona ba le neetseng madi o reka ka bokete jo bokae mpolelang dithwato goromente o reka dijalo tsa lona ka bokae nya goromente ga a reke ke re mme la re le neetswe madi jaanong le batla go di rekisa kae ba re ko Choppies ke re le na le mathata Choppies ya le male yone e na le tshimokwa ya itemela go tswala re la o rekisa ko go bone mathata a lona keng market ke ba ra ke re nna ha ke le lebile mathata a lona ga se Choppies tota mathata one a teng mme mathata a lona ke lona ga le kgone go akanya le bo le bona gore batho ba batletseng mo lehatsheng le ba ba tlhokang merogo le ditamati le sengwe le sengwe le palwa ke go goroga ko go bone le batla toll gate Choppies ne toll gate ya lona go a go goroga ko bathong ba le sa tokeng toll gate ba le ka tlhamallang ko go bonela go ba rekisetsa ko makgweng go na le mo go teng farmers markets fresh produce ha ba tswa go lema ba go marketeng wa di jalo tse di lemilweng fresh dira kwa ko le Choppies ga o hiteka yone jaanong nna ke dira captive market ka gore goromente o ta ba reka a tlamega gore a reke mo baleming ba ka gore o tshwanetse a jese dipatela tse a jese dikwele tse a jese le tsone dikgolegelo tse ha ke la go kgona marketong ha le ka ke la bala go o montsi thata ha le ka o palla wa mono ke batla go le bona le o kgonne le re jana ke bo ke le hitisetsa ko DRC market o montsi Africa yo mo Nigeria mo na ntare bone ba ja dikgomo di le 120,000 ka kana re ka letsatsi kana re ka big on ntare if we come to Botswana we finish all your cattle re bo re ga go rekwe ka gore re lebile hela mo e bile re lebile Choppies le Spar dikwele kitse bana ba tloja mai borotho ke gore itlore ke re go tsweletse bomme le tlo go dira dikoporasi ha sekwele sentse yana le tabo le irile bakery e supply sekwele se ka borotho
gormente a le thuse ka ditlamelo ha ile sengwe a le rekele le one flower le tse dingwe le dire borotho bo aname le dikwele re bo re re ga gona borotho jo bo jwa mo sekolong jo bo rekwang ko Choppies a le ba irela diphaphata le ta le tsenya le gwinya mo teng le di bana ba go ja dijo tse di siame ha re rialo re je sa bana ha re thusa dikgwebo tse di potlana balimi barui ba ira jana ra ga itsholelo ya re ya lona le tsa re go toga go ntswe hale lona le kgakala le lebeletse re tlo go yaga ka lona ke lona le tabo le aga itsholelo mae a tabo a jwa mo dikweleng a taba a tswa mo di small holdings tsa lona go tlhelele itsholelo ha o yaga o tshwanetse o lebelle gore ha ke dira se amana le se bo se tshegetsa sele bo di emeletsa se batho bo ba bona madi le letseno ba ntse ba tsama 1.8 a sa ema bangwe ba ne ba re ntwa engwe ke iloleng le ba ke berekang le bone ka re ta re lwa ha gongwe e se go lwa ga e le go harologana ka megopolo re leka go bona gore go ka rarabolola go twe 1.8 yo jaanong e tere ha re monela batho re bo re ba checka gore a mme o tshwanetse a monelwe re o na le dikuku tse kae nya wena o siame ga ba tshwana o tsa 1.8 nna kare 1.8 yo selo se sengwe hela se se go gorosang go go yene 1 ga se gore o kile wa bereka a ona le pension ha ke batle go itse nna ke batla go itse gore a o tshwere dingwaga tsa 1.8 nna ya me potso ye ke ipotsang engwe hela a motho yo o gorogile mo dingwageng tsa 1.8 ha karabo e re e mo neeleng 1.8 ha ke batle go kgetholla ope gore o kile a bereka ga tola ga reng o na le pension ko kae o na le dikuku tse kae o rile a o tshwere dingwaga gompieno ke 65 mme ga re kgakala hela re sena go goroga ko 1.8 re tabo re di holosa di ya ko go 60 le bona dikgantse le ska la horwa ke ope go twe nya o thanogile ka gore le motho o phile hanke ke thanoga nna go thelele ga go kgonagale ke rile 1.8 wa go goroga mme ebile re holosa dingwaga ko go 65 re di isa ko go 60 go sa kgathala se gore o na le pension kae o dirileng wa reng ha o tshwere dingwaga hela mme ba Estonia ba nthutile sengwe ba re ko lehatsheng la bone ga gona ope o yang gope ko diofising a go applyela sepe ba re a go bereko yalo ko go bona ga o apply ba re ngwana ha a tsholwa o direlwa o mang a tsholwa from birth o tsena mo system ya bone ngwana yo e mo setse morago ha goroga mo dingwageng tse di rileng go na le ditlamelo tse di lebaganeng ngwana wa dingwaga tseo system e ta bo e ntsha leina la ngwana yo e bo e romela molaetsa e bo e re se mamang thomamisa ha gore ke wena le gore account e ke yone e o e dirisang confirm o bo pressa go teng confirm o bo re pressa gape o bo pressa e heditse
ha nako e goroga madi a tsena kwa accounteng o sa go fola gope re batla go goroga a ke re bona re yanong 1.4 le motsa ka go diposong re batla go simolla jaanong ne ke bua le Tsheri ministera wa Communications and Innovation gore re batla gore jaanong go goroge mo seemong se batsadi ba sa foleng ba ntse aka ba ntse yana ha ile nako ya 1.4 ka eta bo ile 1.8 yana ha ba utwa mogala o vibrate ha o leba o bo mo supenza re nya go gorogile 1.8 a ke orange money a king mehela re tshwanetse re kgone go dirisa boranyane jo bo setseng bo le teng ga re go bo thola sesha bo teng ke gore re bo diragatse e re o ntse o sa kopa 1.8 ha o tshwara dingwaga tsa teng system ya ga government e reporta gore yo yano o gorogile go 1.8 e bo e romela molaetsa e bo e re account ya ke yone ha o re 1.8 wa gago a ba ya gone ko accounting yeo re batla go goroga mo seemong se se tshwana le sa bo Estonia ke le hatse la batho ba le 1.3 million 1.3 re na le batho ba 2.4 re heta Estonia ka 1.1 million re bore ka gaiswa ke le hatse le le kalo ra re boetedi pele ja rona bontse bo le bonya go akanya mme ke tsone dilo tse ke le rang kere ha re di khona tsone tse ka gore tle go di khona ke tsone tse di tlong go thomamisa gore di tshwanelo tsa lona di diragadiwa ka boammaruri bongaka bo tle go tokagala thuto e tle go tokagala bongaka ja segompieno ke jo e reng o ntseha o bo khona gore o buele ngaka ka maranyane o bo mo itekudisa o sa palama wa ya go o ntse ko lapeng o bo mo itekudisa hela ka o ka ko kliniking wa go ipolela o bo ka ipolella ngaka le bua video call aba go prescribela aba go rare prescription ya gago ke a go e romella ka WhatsApp a mo go reka melemo e o e nwe jana mahatsa a mangwe a ira dilo ka maranyane rona re santse re batla gore o ye go fola ko transport o foletse license o ye go fola ko o mang o foletse karata ya o mang e renga o ka se kwa e tsenya le mo motšhini wa e bala re batla go tsenya karata ya o mang ye ntšha e reng ha o e tshwere gongwe le gongwe ko o tsamayang teng ga go tlhoka le gore bo o sikere sepe ha o ya ko sepatela re batla e re o goroga ha e le gore o ile ha ba go leba ba tsenya o mang wa gago mo systeming information ya gago gore no ile sepatela ko Francis Town ko Nyangagwe ka tsatsi la gore o bonwe ke ngaka semamang a ba go prescribela melemo e go bona le gore ngaka a kgone go bona dilotse a sa go botse a bo jaanong le bua a ba kgona go gwala gone mo go tokahatsa boleng ja botsogo le ja botshelo ha ke re le hatse le tshwanetse go hetoga ba ga rona ke bua ke remeletse mo dikganyeng di tshwana le tsonetse mme ke le kopela mo modimong ke a le rapelela le lona le rapela gore modimo a le tshegetse ke gore a le ntshegeletse gore ke ke le bontshe gore le tshidile makgwakgwa le tshidisitswe makgwakgwa ke kopa modimo gore a le ntshegeletse le ska la gope le nne teng le tshele re te rothe re kopanega
mo nakong e khutshwane ke le re kere ke ne ka le bolelela ka re ke ta baakanya lehatshe le mo ngwageng tse 3 ke batla gore go nne jalo gote borukuti jo mapodisi ba lala ba siane mo go na le boranyane jo bo ka dira gore mapodisi ba nnela mo dikarolong tse dingwe ba sa tabogama mme sengwe le sengwe ba se bone ha mongwe a re o dira borukuti ba goroge ko go ene mo nakong e khutshwane boranyane bo teng ebile bananajo ba ne ba bompontsha ko ofising ya bone ko headquarters motho ko Francistown dikoloi di phekile bosigo go le hihi o ata o thuba dikoloi wa batla go utswa mo teng dikamera ba ntse mo gaborone mo go na le ba ba nnang ba di lebeletse bo ba romela molaetsa location sengwe le sengwe bale ba mo ithetsa a santse a tsentse thogo ya bao ba mo rwala boitsana pejo bo teng ke gore ga bo ana male lehatse ha re ka bo ana misa mapodisi ba modimo ga bana go tho ba tabogile mo masigo ba tabo ba ya go gona le tlhoko la gore ba bo ba le ho ba go emisa go ise go senyege gompieno go a irega ba talatala mo ba bata ba botsa go sena opeo ba arabang go bo go tenya batho ba nyella ga go ka ke ga thola go diragala ha boranyane jo bo le teng re bo atolositse re bo anamisitse ba ne ba mpontsha gape mapodisi gone mosana mongwe o bitsa taxi ka 10 bosigo tsone tse di lediwantse ya tla ya motsa wa bua kwa batlang go ya teng mo tseleng mokgweetsi wa taxi o khonna mo sekgweng o betella ngwanayo ha hetsa go dira jalo o mo phuaganya go bapa le tsela a ba thabela pele ka taxi ya gagwe mosetsanyana yo sana se gakologelwa hela ke gore taxi e tshweu le gore e kwadilwe eng ka ha thoko le gore o hitile ha kae diroboto dingwe o bolela mapodisa ile go reporta ba ba tsena mo boranyaneng ba bone mapodisi ba dirisa yana mo go teng artificial intelligence ba ra boranyane ba re ntshetse di taxi tse di tshweu tse di ne di tsamaya gare ga nako ye le nako ye ha tse di hitileng ha diroboto ntse ba bua le boranyane ga ba talatala boranyane ba bo di somola ba bo ba di hitisa yana ba bo ba bona e kwadilweng ba bo ba e zooma ba bo ba tsa registration number ba bo ba ya ko di taxi ba itaba re bata motona a kgweetsa taxi e ka letsatsi le ba tswa go tshwara sebeteledi se boranyane jo boteng ke bua ka mapodisi ba mpontsha ba re dirile jana ba mpontsha ba re jaanong ta o lebeya ha re lebeletse bordera ya tlokweng wa bona gore batho ke ba heta ile real time ba lebeletse ba lekwa ba re e yaanong re ya go ya France ya Ramokgwebana wa e bona batho ke ba tempisa di passport ke lebeletse mo screening control room ba re ano re go isa go ya Martins Drift ba mpontsha rona se re se kopa mo go wena go bua mapodisi ke gore ra tolose ditamelo tse di anamelele hatse re kgone go emisa borukutlwe go thelele ke yone kgwetho lona le tabolela le borukutlwe bo oketsegile nna ke mo tirong ya gore ke bone gore boranyane jo ke botlisa jang kwano bote bo kgontsha mapodisi a lona go hema le go thomamisa gore ga gona borukutlwe jo bo tsena mo lehatsheng ditagi sengwe le sengwe kgwetho ya moeteledipele e ntse jana ha go to moeteledipele o tlwaetse o tshwanetse a ba akantse dilo tse di ntshwana le tsonetse
e seng dipe gape mme tsone tse ga o ka di akanya wa di bereka tota ka thwagalo bosigo le motshegare 10 years o lekane o bole gore nya ke heditse ba garo la ba ka re ba go kopa gore ao no sa dirila ile 5 nyana wa bo helo gore 10 yo ntekane ke heditse ta bo la pile tota o berekile ke batla go dira jalo thapelo ya me go bohelong ke yone ya gore le tshele dio tsotlhe tse le di buang bana ba bana le bogole ga ba tlhokomelesegi ga gona di ramp nya tseo gare sa tlhore bua ga se re tshwanetse re di bue ya jaanong re tshwanetse re diragatse ke tse di sa ngangiweng ke tse di ko makgwa bana le mo ba reng it stands to reason gore golomo ga go tlhoke gore re ngange ga go tlhoke le gore re bue tota go tshwanetse go nne jalo ka gore ha re sa dire jalo gore re kgetholla bana ba ga re ba tlhokomele sentle jaaka ba bangwe ebile re imetsa le batsadi ba bone go botlhokwa gore dilo tse ba ga rona di nne jalo mme ba Water Utilities Corporation ke ntse ke ba lepile ke batla go tlhaloganya gore ke batho ba ba berekang jang nya mme ke batho ba ba tsibogang bone ke ba lemogile ha re ba re batla re le go kotse ditlhwatlhwa tsa metsi ka 30%. Batho ba imelwa mo ba boa ha ba tswa ka ba re nya re kgonne metsi ra go kuditse ka 30%. Re le tsa 1.4 le tsore nano metsi a wetse go tase ditlhwatlhwa ka 30%. Ga bo gotwe mme kana batho jaanong ba kolota metsi ba na le dibili tse di go godimo nna gone ha masetlheng ba kile ba kgaola me ba re ke kolota 49,000 ba kgaotse le gore ba kgaotse ke seo ke le konte ga mahatsi ba kwano ba re metsi a kgaotswe ra o kae ha ke boa ke ba ra ke ao metsi a ba re go a bonala gore a duta go gongwe mme a duta ka ga meter rona re ka go ra gore ke bo thata ja gago go ke duela madi ao ka ne ke batla ba busetse metsi mme gompieno ba re ba hukuditse ke gore sone sekoloto se ba na le amnesty mautlwelo botlhoko ka gore bone ba kolotwa mme ba hukuditse sekoloto ka bokae 50%. Ha lo re no kolota 5,000 ba re jaanong sekoloto sa go ke 2,500 mme ebile o ya go go bone wa go buisana o ba ra re ha nka kgona 2.5 yo tsa ke ta le nela 200 go itela ke a hetsa le bo le saena le bo le dumalana go bo go nna hela jalo ke batho ba ba siameng bone go ra gore le re yona re ko a leng teng metsi ga isa goroge a ta goroga ke na le tshepo ka ha ke ba tlhaloganyang ke ba lemogileng ka teng gongwe ba diegile re tla thola gore ba dilwe keng mme ba tla dira jalo ka gore ga re ngange gore metsi a tshwantse a goroge ko bathong ga gona ope o ka ngangang gore re a ka goroga jang a ka goroga leng ke gone hela mo re ka go bua mme se sengwe se ba llang ka sone bone ba Water Utilities se se dirang gore go bo gona le mathata ko bokanye ko bo molepolole o bona ha re dira ditlamelo re le puso sengwe se re tshwantseng re sa akanyetse re bo re se logele maano go santse go le gale ke gore tsone ditlamelo tse seelo sa tsone sa botshelo se kae ha ile gore di-pipe tse di isang metsi botshelo ja life span ke 20 years o tshwanetse o ithulaganye gore ka ngwaga wa bo 19
o bo o tshwere ditsompelo tsa gore o simolle maintenance, cyclical maintenance. Rona re agile ra bo re iketa le tsone di kweletse ra bo re nya ke sekole ke se se siame se na le sengwe le sengwe ra bo re tsamaya 30 years a hita go sena paakanyo ipe ha go sena go kgautlana ka nako e madi a seo ke gone batho ya no ba reng go iragalai dilo tse re ka bo re sala re di baakanyeditse 20 years ago. Gora gore planning ya ga government ga ya tsamaya sentle me ano go simolla gompieno ngwagao planning ya ga government e tsa phikelo e sele nna ga ke na go letela ka golomo go bidiwang go National Development Plan a ke di rialo ke ta ka golomo ke go bitsang ke re National Transformation Program ke hetolalewa. National Transformation Program e go ra ere go a go diragala se mo nakong ye kana se dirwa jana yo ta bana le karolo ye yo ana le ele ibile ra go bona gore dilo tse di a diragala ibile gone mo gore di a diragala go ta bo go le mo pontsheng mongwe le mongwe a kgona go bona gore a ke boammaruri. National Transformation Program ka October e ta bo e rolwa ko parlamenteng le bo yanong ha e goroga le tabo le ntshitse megopo di VDC le buile na re batla senna di company gote re hetola seemo jano re hetola ka dilo di ntseng di dirwa ka teng nya re batla di golo mo go dirwa mo nakong e sa hediseng pelo ha o re ga e hedise pelo o ra e le nako e kae ke beke tse kae ke kgwedi tse kae rra ke ngwaga tse kae ska ga twenya mo nako e sa hediseng pelo re batla nako. National Transformation Program e re tanka yone ta bo e beile dinako measurable deliverables close monitoring ele lona le ka tsena mo dashboarding ya tela lebella gore ha go tsela ya dirwa e ne tswe manka go reng e tsamaya ha kae lo ena o kgone go itebela o ka ya ko o ka go bua teng gore ga go irwe senta ga go irwa yana go sena tsietso go sena tshenyetso setšhaba ga go ona dilo tseo mo ga di tender gone yana pele ga ke ta gone ga ke sekile dikgang tsa di tender ke di itse ka di tirwang ka teng tender ha ya go tswa go na le nngwe e kile ra go court go judge le setedi a santsa le go lobatse go tswa tender ya uniform ceremonial uniform ya mapodisi e tswa ka ha gare ga December go toga go tswalwa e be beelwa nako e khutshwane bo e tswalwa ka nako eo di company tse di dirang fabric matsela di tswetse a ke re go iwa Christmas ga bo go nna le company tse pedi ye nngwe ya bo e taka one material exactly o mo tendering ibile e o isitse ko Bob's e tshwere di certificate sa material the exact fabric yarn composition sengwe le sengwe ba bangwe ba bo ba re rona re tla le sampolela gore quality ya workmanship ya rona e ntse jang mme ebile re a go dirisa material o bapile le o ka gore o go tla re ko factory we go manufacturewa mme di factory di tswetswe jaanong re le supegetsa hela gore le bone boleng ja tiro ebile yeo company e na le madirelo ha Gaborone West ka ta go le supegetsa botswerere ja bogodu ja di tender ra etswetswe kana di company di pedi ga bo go twe ye e disqualified so santa gala respond gala dirisa one material o re reng ra o batla gore a re go setse company e nngwe hela ye
ba disqualifiedweng ga bata ko go nna ke lebelela ke re golo mo go a belaetsa go ra gore tendera e sala e logwa e bo e bolelwa ba bo ba ipapana ba ipakanya ba ba tsa material ba bo ba hemela nako e siameng tendera ya bo e tswa go ra gore ke bone hela ke bo ke a go court ke re ha di tsamaye jalo PPADB tisang di file sengwe le sengwe go tsere kana go ditse ka he ba pala ka tsone o itela judge a dismiss a tendera ya re go boe go irwa dilo sentle di tendera ba ga rona di a logwa ke a le bolella ke bone nna dilo tse ka batho ba di dirang ka teng gone ana ha o ntsha tendera go setse go ipapannwe ba bantseng ba le teng ba teng jaanong go bo go twe ya ditendera ke tsone tse di siameng di dira gore dilo di direlo mo pontsha ga gona pontsha ya sepe ke bogodu hela jo bo dirwang o ka re bo ka ga molao jaanong nna dilo tse ga ke se lele ke a di itse tota ke di bone ke di sekile ke gore mo makgoteng a ditsheko dikgang tsa di-tender ke di sekile ke di itse go tswa le go tsena jaanong motho a ta batla go tshameka ka di-tendera ga pele ga me ke a budulala ke bo ke tšakgala le go heta mo go nna o bua ka tendera ga o kwa kgona ga ke tsietsege motho go jalo ke sone se re ga ke le raya kere di-tendera tse rona le tsang gore ke tsone tsamaiso tshenyo ye ntsi gone koo ha e tswa tendera ya be se na le monga yone lona le ba le buledisang hela go berekwa yalo wa o reka di-tender documents ka madi a ko godimo ga gona gope ga o tlileng go tsena teng monga tendera wa a itse ene jaanong re tshwanetse re ga re sena go lemoga dilo tse re bo re tlhaloganya gore re bate ditsela tsa go dira dilo ka bonako mme ebile di dirwa sentle ka bonako ka gore batho ba tlhoka ditlamelo tendera ya di a bile ke bogodu ke a itse le bona ba utwa ba tsositse modumo mo ba re gato di-tendera ga di a eme o ba sekaseke sentle o ba ele tlhoko wa go ithela e le gore ke makunutu a mangwe a mo teng ga tiro tsonetse ga ke tle jalo nna ke tsaya tsela e tlhamaletseng clear ramogapi wa ga matloga o ntshitse go lwa re expression of interest ope o bonang gore o ka aga matlo a te go go ramogapi o ka ramogapi mo lebe ga ka go timelela le dikhai tsa gagwe o ta mmona ke motho yo galalelang ka kapari ya gagwe ka ga itsantsi ya ka teng o ntshitse mokwalo a re ba ba dumelang gore ba ka aga matlo mo tlokweng matlo a tshwantseng go agiwa ke rrera mogapi a 1000 ke o le ra mogapi le batla go aga matlo a le 1000 kana a le 100 mo go a 1000 ra mogapi ga gona tendera epeo tendera ke ela gore o te gore ke nna yo re bore o na le bokgoni o ka aga o kile wa aga sengwe bona o ka hira batho ba le kae ba le 50 re bore gore a re mme se re se batla mo go wena ga o tsaya matlo a wa aga bothe bao ba hirileng go se ka ga nna le ope wa amogelang ko tlase ga 4000 ke gona ela mo re go batlang ga o kgona ga rena sepe gore o mang o tswa kae constituency nngwe le nngwe matlo a 1000 go raya gore matlo a ramogapi a tshwanetse a age mo nakong e khutshwane ngwaga tse pedi 61,000 di-constituency di 61 every constituency 1,000 houses flat re ta bua ka a mangwe a re mo ngwageng tse pedi tse tharo tse di tlang o tla ba agile 100,000 houses ditiro di tshwanetse go tswa gone bo re re emele di-tendera
go apewa go rulagangwe go be go kopanwa le ditsala go be go tsengwa sengwe ba kgona gore pampiri e ntse yana re bata plain paper plain ba re e tshwanetse e nne plain paper mme nne le sengwenyana dotinyana ko kgoneng yo sa itse gore e berekae ga ena mosola ba itse gore tsala ya bone yone ba e boleletse wena o tsenye dot ko kgoneng leta lona le re plain go tule plain paper e kae dot e berekae mo a kere wa printer nya ga ena mosola yone ke gore e favore yole yo o boleletsweng go le pele e te kgaphele ko thoko ba bang yana ga rena go dira ditsamaiso tse ra di itse re di lemogile mme ebile le ba ba setseng ba di dirile ko morago ba tle go di ikotlhaela ba di dirileng a gona po ka halola mo diemonts mme betso thulaganyo tse dintse jaana ke itumela gore ke bo ke thotse le lona ha go ya ka nna re ka lalaga nna ke na mathata gotlhelele nna nako di betsa tiro ke gone e simologa ya o wela ka 12 ke gone ke tabong ke chaisa mme anong betso ke a le leboga ke itumela gore bo re simolotse ga gompieno dikgang tse le di buileng di utlwetse ba di tsere ga ba di tseye mogago ba go bereka mo go tsona mo ga mogago a ke itse gore go toa wa go dira eng ka tsona ba go di rarabolola mme kgosi o rile o tla romela setlhopha a tla se eteletse re tla go bua ka e nngwe ye ga ke na mathata gompieno a ke apare purapo a ke letelesege ne ke di apara nako ele gompieno ke rarabolola dikgang ga di tako gore nna ke bona gore di tlhoka tharabololo ga ke go di dikologela kwa ke di apara ke di rarabolola gone ga ke re ke romilwe mme ke a leboga ba ga rona ke a le itumelela ke a le leboga jaaka ke ne ke le bolelela thapelo ya me ke gore modimo a le ntshegeletse le tle le bone tse le tshwanetseng le di bone le akole tse le tshwanetseng le di akole mo lehatsheng la lona te re ga go opelwa pina ya setšhaba gore fa tseleno la rona e bo e raa wena tota o itse gore jaanong o e opela ka pelo le mowa pula mo nako ya gompieko batsadi mo nako ya gompieko kgosikgolo o na le sengwenyana se nna eletsa go se direla tautona re tla mo ga sebaka seo ka boripana mo tlege tautona ba ga tshwere ka nna hatse re ne re re go neele sengwenyana mongame mongwe wa bana ba gago mo o dirang ka diatla o dirile sengwe sa ba eletsang goreng o boemong jwa morafi re se go rolele
ke batlile o lebala sengwe ga ba ga rona ke na le thulaganyo nngwe ke salang ke tswa kgakala ke e dira ya go ha dikwele dibuka e ga ya mane le maemo a ke mo go e tswa ko ke tswang teng e bua ka se ke leng sone la bohelo ke le mo tlokweng ke ne ke le ko sekolong ke sone kgosi bo ke ba abela dibuka ke dumela gore ne di ka tshwara 1000 ne ke le ko moletemane mosetsana wa tautona wa sekolo wa mosetsanyana wa SRC sengwe sa dilo tsa di kopileng ke dibuka ke ba hile di le 1000 jaanong ke bone gore gonne ke dire thulaganyo e harologaneng dibuka ke ta diaba mme go na le sengwe se ke batlang gore ha ke a go hetsa tiro e le nthumileng ke bo ke se dirile ke batla go aga library ya bana children's library e tla talang ka dibuka di tla tswa ke nna e agiwa ke nna gore bana botlhe ba nne ba go hita teng ba tlhole teng ba bale go rotloetsa gore go balwe mme e rile ga ke bua le mo parlamento wa lona le ka nna tsebagaro ke mora ke re ha le ka mpatela setsha mo tlokweng library ke ka ya ga gone ko go sone a ba boela ko go nna re nya setsha re se bone a re se ko se foke a ria gora gore ha setsha se le teng jaanong kgang e boela ko go nna ke ne ke bua le di-architects dingwe ko university e nngwe ko America ke ba raya kere ke batla le designela library ya bana e nne an architectural design e ta kgatlhang Afrika yotlhe ba kgone gore na ba tla kwano ba tla go e lebelela ba di professor tsa architecture le design ba re ba thulanya dithogo ba designer ka go e ba e akanyetsa gore e ka nna jang gore e kgathe ke ba boleletse gore e tshwantse nne le eng go nne jang le bone ba tla tswa ka megopo le lona nngwe le tla tswa ka ya lona mme tshwantse re ha ke a go wetsa ke bo ke tlogela children's library ko sefoke yeo ga se goromente yeo ga se goromente a ke re tautona masisi na le ha dikgomo ga ke na la e le pudi le ha e le nku ke motho hela ga go ta mo mererong eo se ke nang naso se ke ka se hambana ke thuto hela le dibuka le lehelo le ta nnang tempele ya bone ha ba bala mme ta bo le mo constituency ya lona
ko kgotleng ya Sefoke ke ne ke re ke le itsise jalo ke a leboga. Mogolokwane ra leboga tautona, re lebogile hela thata ebile re motlotlo, re le batlokwa. Mme yaanong ba gaetsho re ntse re tsamaela mo motsibong wa lenaneo la letsatsi la gompieno. Yaanong ha ntse re tsamaela ko phetsong ke tla bo ke tlotlile Palamente wa kgaolo ya Tlokweng motlotlegi Phenyo Mokete Segokgo gore a tle a re lebogele batsadi. Motlotlegi ke tla bo ke go laleditse ka seno sebaka. Ke a leboga. Mme ke a leboga mo tsamaisa tiro mo ngame tautona ntse ke go leboge e re ga ke dirile jalo ke be ke lemogile botlhe ba o tla le bone matona mme mo ngame kgosi le wena e re ga ke go lemogile ke be ke lemogile tšhaba